वी आर एक्चुअली आज क्रांती दिनाक म्हणटी हांव तुका टुरिजमानूय एक क्रांती घडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा वेर वी वॉन्ट टू मेक टुरिजम एंड IT एज अ मेन बॅकबोन ऑफ द स्टेट. As far as industry are concerned, we have to start deciding now what we want to do and we have to start focusing on tourism and IT. ह्या क्षेत्रात टुरिजमाच्या ITच्या क्षेत्रात आम्ही खूप चालना चालू केल्ली आसा. तशेंच टुरिजमाच्या हातून ह्या असेंब्लीन वी आर ट्रायंग टू गेट अ टुरिजम एक्ट इन प्लेस. वी आर ट्रायंग टू गेट द पॉलिसीज इन प्लेस. होमस्टेज जातात, होमस्टे खातीर पॉलिसी हाडपाची गरज आसा ती हाडटात. सो वी आर ट्रायंग टू गेट पॉलिसीज विच विल अलाव people in the villages also to do business. We are trying concepts of when we are talking about shacks on the beach, we are talking about hinterland shacks also. गांवचे आमचे मसाले जावं गांवची जेवणां जावं लोकांकडे कशी पावते हाव द क्युलिनरी cuisines can reach to different parts. We are trying to ensure that we reach out to the right aspect of the countries when we go for road shows or whatever to attract those footfalls whom we want. In terms of infrastructure, along with आमचे Prime Minister मोदीच्या अंडर various स्किम्साच्या अंडर with our श्रीपाद भाऊ आणि युनियन मिनिस्टर आमचो टुरिजमचो किशन रेड्डीजी तांकां घेवन आमी खुबशे सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट्स सुरू केल्ले आसा विच वी आर ऑलरेडी इन द मोड. ह्या 2-2.5 म्हयन्यान खुबशीं कामां केल्या आनी वी वॉन्ट टू मूव व्हेरी प्रोग्रेसिवली एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न एंड IT is concerned. We are also looking at my other department of printing and stationery to be revamped. So a lot of things are happening. We have been working overtime and deliveries will start. हे 2-3 महिन्यान से सगळे घेतिल्ले आसा हातान ते तुमकां deliveries will be seen by the season time. Whether it's the beach shack आसूं नाल्यार वॉटर स्पोर्ट्स आसूं तांचे पॉलिसी रायट करप तांचे जाग्यार घालप. Administratively we need to put tourism on a proper footing. कित्याक शेवटी everybody is an ambassador. आमी टुरिजम डिपार्टमेंट फॅसिलिटेटर. बीच शॅकार कोण आसता, वॉटर स्पोर्ट्सान कोण चलयता धंदो, सगळे जे स्टेक होल्डर्स आसा आर एम्बेसेडर्स टू प्रमोट टुरिजम एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. एंड वी वॉन्ट टू टेक एवरीबडी टुगेदर एंड एन्श्योर गोवा मूव्स इन द रायट डिरेक्शन.